Aga jing lakai Indian Premier League hapreng ka CSK Persia eka LSG. Haba pai syang ka jing lakai ka Chennai Super King kalaman eka namrem. Hadin bagala syak pelim hakmat ka Lucknow Super Giant dan Ri Weekend. Bad hagan ka jing lakai Marcos Stoinis bad u Ruturaj Gaikwad kilala ban kamai eka Sparrons. Hagajing lagai Indian Super League First Leg Semi Final hapreng ka Odisha Persia eka Mohon Bagan SG. Haba pai syang ka lagai ka Odisha kalaman eka nam job halaying. Hadin magalala ban pelim eka Mohon Bagan SG da arla ka way. Hagan ka lagai Semi Final First Leg. Yagini ki gol jong ka Odisha layo ban tiap lengba u Galgado haga minit ka Khatway. Bad yaga gol ka ba ar layo ban tiap lengba u Roy Krishna haga minit ka ba live Kundai. Bad yaga shigol jong ka Mohon Bagan SG layo ban tiap lengbau Manwir Singh tang haga minit ka balai. Haga jing lagai AFC Champion League Semi Final Second Leg hapreng ka Al Hilal Persia eka Al In kabre ka club na UAE. Haba pai syang ka jing lagai Semi Final Second Leg Al Hilal kabre ka runners up haga Samoy Baladeb kala khore ka nam job haga ka jing lagai Second Leg da arla ka way. Henry haga gol aggregate ka Al In kalala bat lim ya ka Al Hilal da sanna saw. Badi Rung ka final jong ka AFC Champion League mental ka Samoy. Haga jing lagai EFL Championship hapreng ka Leicester City Persia eka Southampton. Haga jing lagai ka Leicester City kala khore ka nam job hadin bagalala bat lim suk ya ka Southampton hadu san lanot. Bad haga jing lagai Abdul Fatuwu rang lagai badang Arpeu Snem Nagari Ghana oleh yo bentap Hattrick kata oleh yo bentap haga minit ka ba Arpeu San nyau Peusan pada haga minit ka ba Prapeu way baleng bang ka jing job ka Leicester City ka don kam sa tang ka way ka nam job bani orong biang sya ka Premier League. Haga jing lagai Coppa Italian Semi Final Second Leg hapreng ka Lazio Persia eka Juventus. Haga first leg ka Juventus ka job da Arlanot. Apa pai syang ka jing lagai second leg ka Lazio ka yo bentap eka gol ka Baningkong haga ka jing lagai Lengbau Castellanos haga minit ka Bakhat Ar. Batang Maria sedang ka kilomet kata ka minit ka Masau Peupra ka Lazio ka yo biang bentap eka gol ka ba Ar haga ka jing lagai. Bad ka deru ka gol penyakat ya ka gol aggregate. Bad ya ka gol sa isin layo biang bentap daw Castellanos ubade player na kari Argentina. Henry haga minit ka ba Prapeu lai ka Juventus ka layo bentap ya ka shigol ka jongka kan ka jingle kai Lengbau Arcadius Milik. Bad ka deru ka gol pentam haga gol aggregate. Bad hadu bukod ka jingle kai ka Lazio ka job da arla ka way haga ka jingle kai second leg. Henry haga gol aggregate ka Juventus kalala abad lim ya ka Lazio da laila ar. Bad yo rung sya ka final. Haga jing lagai Premier League hapreng ka Arsenal Persia eka Chelsea. Haga jing lagai ka Arsenal kala khore ka nam job hadin magalala ban pelim suk eka Chelsea hadu san lanat. Badia gini kisan gol jo ka Arsenal layo ban tap shigol daw trosat haga minit ka basaw u Ben White u layo ban tap ar gol kata haga minit ka basan peu ar ban nyau peu. Bad kumjuro u Kai Havertz u layo ban tap ar gol kata u layo ban tap haga minit ka basan pun nyau ban riu peu san. Baleng bang jing job ka Arsenal kadang yai bat ya ka kerdan ka Baningkong haga me ya khen point.